megalayapost.news. Nalor ka kam ka ba kisakri ha kalit kawan ki pajba kum kita ki driver auto rickshaw ha ka thai nongpo ki nongilam ka nongpo region auto owners and drivers association Rivai district mendak singi kelalit mi kendo yo rongba snong nongpo naga benta ban IT ya ki dasbin ban bo ha ki caka pajba naga benta ban wanra ya ka khoi ka seba ha ka sor nongpo ha kini ke step ki nongilam ketika kenon haringkat rongba snong ba ki nongilam snong kelalit ban bo ya ki dasbin ha ki caka pajba ha sor nongpo ka bolong si benta ban wanra ya ka khoi ka seba ha ka thai nongpo adin kini ke jingbu ikitin thapnyut ki nongilam ka NRAO NDA kelalit du banyak kendo deputy commissioner Ribhoi Abilash Baranwal naga benta ban penithu bakil ada ban penbiang lut ikikot kisla jongka association bara hujuk upor gaseng ka ai kubleiru halor ke jingkloi ka office UDC banyak trading card bat ka association Abakiran sikilap thai bor kinong ilam jong ketika kenhon ki bakentup yuba banasar lingdo nonglat badi president Tony Shilla vice president baruba Elian B Tensong education secretary kilapan pau ya gijing skem bakila yo ya gijing itu nakaleng district administration hakaba nakaleng deputy commissioner Ribhoi Uloong Bokloi pan a ya gijing trelang Hakabai pat kebenta kita kinong ilam Maria yo ya kejing itu nakaleng ka office jong DC Ribhoi kila maham jor yo president barim jong kinongnya auto uba Marcus Martin ba umdeisho ban kam nyalade kum president namar ka por jong u lamba gi dikhat ki barim jong u kila kut klam da pentmai la bon telik sinam ban ha ju por kila maham juru yo unonglum khajna na kinongnya auto bolo ade ban sange shisndan nya ketika kam krong khajna namar ketika kam lum pisa kalong bian namba ka por jong ki kila kut bal lada ute nonglum khajna undang beteng ban lum association kan sale dak bating kami boleh poilang hanya kapor mata dar pembicar keteng ni aku boleh kepangi pi sim khia ni kamna du isnem ora du ki bana ba nyau dong kasau trek ba nyau ni asim da yo ini kita mat mai da haru kan ka ski mata da jing tres tam lang jing baro ilaiwan du ban yo ik jing thot bentar bar ko ka profile dong ayo di si kada profile dong yo di si ko mulong bala itu na du government yang bagi da association ko pura jong nong po perpare oi de porjon bagin pentulun ya kam nang neskman debat nge layo ru bani song bani pli jumut bat disi menta sipang bagi layo ban asong baharu ko tak aja sebab kadak jing asong baharu suci ai si benta lang ba kadak bang ni nang pentulun ya kam skmat lo ai jumut ingin nang asion ba kiton ki skim kum ki free medical check up iki driver bar babun te bagi penio kita ki skim ko ai jumut ingin menekum kita ki pension scheme kum ki insurance scheme te badang don skiwe bersai jumut bersai syong kerpang roh gini kita yo ke bansawan dan negeleng ujungi ngai aingu ba disi la ai bagi jing trelang ba government kan tip banang ne skmat long begini la ban sim si galti ke bajam ban niat skmat banginang pelak pentulun ni kam daga jing trelang nomor ba ujungi menem staff perspo bija bangin sam itu kitin desben kata ka bangin ai skop hamas ko dar barsnong bat kala nakaleng ko dar barsnong ka ai ketika yang kemon kala ada ai do ka jing tip ba hakalai potrik ba uneu benai kasatun kijing kucnong ki ang sai wer lang ngiro baginya bagi mi lang rabar baro nomor banyak penkut ka selama poi wai nomor ba kajing kut ngini kisngi menta kalau don kamsha nomor kajing kut buat kajing kut jing jung bru ka song ha kajing kut bi lada kajing jopo kalau jele jing jungi baka wat kajing pang stom bro kam dalak man kan rea andre ha bagai don kajing kut adon kajing tenan tingin penkut ya kata kalai potrek ro kadon ngin sawara biang kita kajing kam la dai kino kajing kam kan ngin sadon pengi wara pengi disben nang nismat kesa air ke jing trelang de ngalet menero hadin tu ngalet biang sapo DTO ru ngala ya kran bu DTO bangun penyo ingi katu office ngalet kran sayo ik office kandiat sngi ngin sapun bahai tu office ng select ban plino ik office jong association ro nala khat saus nem kini ngilam barim te tharai wat office kamdon ndrengi menta nang tangkang basau banai te ngala alam penyo ik office ru banginya song kendukam la long kino ki try batit auto thumai lane ki bawan renew ikut isla jungki esngobangi wer ba kinwan kendu ikasusion merkan don hi kata kajing perkhan du diti oro te ba let's say kandon kano ro ka haka idea jungki mah bakin nyerap ini te bakin wan kendu haka office pengilai pri ha kata tarik bersawan Ngi pensyai bagi keren tak basai kedar kum kinong yalam jong ka atau association nongpo region ba haduk menta ngimpat UI lane haduk menta ngimpat tip ba ladon kita ki dagawai pat ka association namar kumbalong hi haduk menta lengba kijing ya lengba ki kot kisla lane lengba ki kijing ya penito le se haki department of peru dei ka bodi ka jong ni ka bangil ale sya ki department of peru no ka police department nampo ka sipo ka DTO lani sadu ka district administration ru but meta ka skiru kamawen ki member jungi ulayo ban pau hangi bangil adap yo ru ya ka approval
bat anomla hero ban itu ba kawai kekam dan arkan hun te ikan ka basai ba ngimtip ya kita ki we pat ki kan hun namar yangi la itu dagaan yangi la itu da ki bo district da ka sorkar bat la dan kum kita ki baru ki bedang kam ba udang dei presiden u kolektor balum bisa kabamut kasa hakti jongka an kum na bagade ban le iki ikom bala keren mana uwe ki membajungi bang bala kini kidang tenglan kidang melen ban kam bang adi presiden jongka nongko region ngadi u kolektor kabut ba sange no mardar wat kam namar ba para mengim ku aban yesun para mengim ku aban isi namar lada pin pendom lane lada pin nong yai peteng ya kana kam kabut keyboard jongka aing kin sale ke badan kam namar yangi lada pin itu lada pin kuboro komo pi sakim ta ski bangi layo ya kana ka probal ko bawen ki membagi ula penpau le ulah pau lah hangi baru akan ngepor te to ha kacu kapor ngi kum pinong yalam ngi skoro ban ai kublai ya baro ki riurang ba lane ya baro ki balai dan benta bakin penleng do lane bakin wanra ya kana ka body ka baskam ka ba janai kana ka body ka ba yai katkum kita ki procedure jong ki ain ki kendon jong ka district administration kumbala pau meta ngi la yo ya kana ka probal pat ngidei mangi kita kiba la itu da nakaliang jongka sorkar la itu nakaliang kibo district tenre kabakadu kadwai kalong ba so ba sange no wanam kam presiden syu bat wanam le kolektor syu hanong ko nah kina gulu benta nambar ba ka ain kan sale ipi udon kam bat haga juga pon ngi keturu ya baro ki paradai bar ni ki try auto ki badan ki ba kamai ne ko thanong ko ba jongi so ba ai ke jinga trelang bangin yo menyetrelang nam tak hagamet jong ka association jong prarai bar lane jong ki try kali try atau ba kamai ko im balal ki im jana kene kam ko ang kertiang din hendiat ki por pladet no halo ka jinjia ka bana kaliang jongi kum association pa kum ki driver ngila pan ki report kam na presiden barim jong association Pak Marcos Martin tebun ai ka annual meeting bat kunju ka final sun report hai gede bat kan iki snem baro ki ba ula simti ku presiden jong association ndre na kalian jong kumbangi ngi kilenti u kremla ban le ta ndre u penlong man de wei pat ki meeting u khot tangi kita ki parti ke jong na ka benta ban yo ban ya kren na benta kata ka kam association ndre na kalian jong kremla ban ai kata ka report ka long very clear te na kalian jogi hadin kato ngila sngap no pat ngila ya kam jingi sekmat pada kalian ke babun ki ong bangi ngila sange no kam ngila condemn no elade ndai nyatu ep bangi ngi kem condemn ndai hadin kata ngila budin ine kam ngila wan mi apo dc office te ngila pendiang itu komen baro te nyatu ep gane ka approval ka banda kalian jong bc ula ai ne approval kemun ula itu yangi kum kita ginukit kam ke bapura jong gane ka action temut nakaliang jongi ngila yo ka full power na udisi mau disi ula rai ban ya trilang ban ni ku kita kino kam kita thama jeli action te nakaliang jongi ngiso bandong ba nang ni sakmat ngila la ban te kam pan tre ka kam te nakaliang jongi ngiso bandong bala da jabu ni u presiden barim lembat isi jong udang pentut udang penwit yang ne ka action ke thama kino kam thama to nakaliang ka anhi kalle ka bron kam te ka we sakawe ru nakaliang jong parking te ulum ya ka parking man ka sini nandu ti kisnem hadu menta kamut katu ka long bian namar hadin bangi la budin yang ne ka kam nisem bagane ka register jong ka association kala fil nadu aja we hadu menta te kan su ong ye pi hatu ju don ma ki association la ni ki NGO ki bom register ya ka okay bom renew ya ka register hadin bakla ya ngati bam judon guweru ki men le ta ring ya renew man usnem man la kala isnem tenre nakaliang jong uni presiden jongi ubangi ngila sania ubangi ngila ajit re ukem la ban renew ne action yang ka register hadu menta temu kapa bagani register no action hanong po ato kalayam te nakaliang jongi ngiso menong ba nadu bangi yo ini ka probal nakaliang jongi kala biang pura ini bagin simtino kum kita kinong kitkam ke bathamai bangin nyai no kam ni sama paka jingkar pa nakaliang jongi kalong ba nakaliang jong nu presiden ubarim lembat tau nonglum parking jong kolektor jong kamul bu sangai no sisendon banlum ya gane ka parking lada jia ba udang le persah lo kata ngingin ya kat kum dikendon jong ai
nagaliang jongi sakaweng isu banong ba ni khot iwe ripi baro ki ba kersan nali ki bom kersan ro ni khot iwe ripi bangnya trelang nani sakma pembertin ko mo we are not animal, we are human being. Kemud ni ngimdei kimra ngimdei banya sunsa dengan kerpa ripi bangnya trelang nani sakma nang banyo ban pentelun susu ya kam nang ni sakma ban biasa isin ba umeu presiden jongi bit su ban kam ya lede ku presiden jongi session namar baleng ba la penkenyi kinon an ki bla bu be buranti par claim follow ya constitution jong ka register ka ba nakaliang ga government kala bu be buranti ba ni kerpa du su nong lu parking kolektor uru ba nadu menta ude masange no ga julu parking semua tada udang le persya halor kan ne kemun nakaliang jongi kum kino yalam in le ga berengkam Megalayapost.news